yakni benta jong kubor la OneRSP daga fatafat online shopping store. Katkum katwi jong kondat ke sangma menturang ba ke Jylla bar katkum kajing ajing tip na DHS ladan sasan Ngut Kiba Koit na kajing pang COVID-19. Ya ka minta kajing don ki COVID-19 case ha ke Jylla Meghalaya kilong saw pasangot ki badang don minta hapadeng kajing sumar kilong reungut bar Kiba Koit baro kilong lai punyongun. Halor kene la yoru banya kren Dr. Amanwa Director DHS. Halo doktor. Halo. Ngafon nga na RiKhasi channel mo doktor. Doktor sila man update ini ngayon katwid ng Chief Minister ni berkiladan sa katukan Ngut Kiba Ioh sila banyak tu details ini doktor. Sangat. Jangan mentangin akhir sendiri positifnya. Okey, kini Ngut Kiba Ioh kini nak kita sendiri doktor bilang banyak tu. Napo RiKhasi. Baru sangat nak RiKhasi semua. Kabamut makini kini lalong kelakot purana hablek yang kata siki. Memang lakot pura. Okey. Okey, kamu yakin dah lah sama sudah start memang? Okey. Nah kini sangat kadang ki kentai kadang senang doktor. Kata argut kentai. Argut kentai mah? Okey.